nibyo koko ejo nagejeje ijambo ku nteko rusange y'umuryango w'abibumbye aho navuze ku ngingo rusange zijyanye n'isabukuru y'imyaka 80 y'umuryango w'abibumbye, mvuga ibyagezweho, nshimira umunyamabanga mukuru kuri raporo yatanze igamije kuvugurura uyu muryango, ndetse nibutsa ko n'u Rwanda rwanatanze kandidatire cyangwa se rwifuje kuzakira bimwe mu bigo by'umuryango w'abibumbye kugira ngo bifashe umunyamabanga mukuru muri gahunda ye yo kugira efficiency, no kuvuga umuryango ukora binahuye n'amafaranga twishyura na contribution twishyura kugira ngo ibikorwa bikorwa n'uyu muryango biba binahuye na contribution dutanga. Hanyuma mvuga ibikorwa umuryango w'abibumbye wakoze mu byerekeye iterambere ku isi, mvuga ko n'u Rwanda narwo rubigiramo uruhare, mvuga ku bikorwa bya peacekeeping byo kubungabunga umutekano, u Rwanda narwo rugiramo uruhare. Hanyuma rero nk'uko bivuze, navuze ku kibazo cy'intambara y'Uburasirazuba bwa Congo. Aya masezerano ya Washington nibyo koko yashyizweho umukono ku itariki 27 Kamena. Nashimiye perezida wa Amerika ndetse na Emir wa Qatar kuba barabigizemo uruhare. Mvuga ko nubwo hari inama zatangiye i Washington zo gushyira mu bikorwa aya masezerano, ndetse n'inama yabaye icyumweru gishize, navuze ko situation kuri terrain uko byifashe ari Burasirazuba bwa Congo biteye inkeke ndetse bitanahuye n'amasezerano twasinye. Mvuga ko guverinoma ya Congo yakomeje gutumiza intwaro za rutura, harimo izi ndege zitwara za attack drones, harimo indege za gisirikare zirasa abaturage Burasirazuba bwa Congo, harimo aho abanyamurenge batuye muri Kivu y'Amajyepfo, bijyanye n'imvugo z'urwango. Hanyuma mvuga ko ibi bikorwa byo kwibasira abantu kubera ubwoko bwabo ari ibikorwa biteye inkeke bishobora no kuganisha kuri jenoside. Hanyuma namagana abakina ku mubyimba abo bakongomani bibasiwe n'izo mvugo z'urwango, bagerageza kubahindura abicanyi. Ibyo navuze byo kuvuga yuko aba victims bagomba barimo bahindurwa aba perpetrators n'aba perpetrators bahindurwa aba victims. Ibyo rero ni ikintu namaganye, kandi namagana na guverinoma ya Congo ishinja abandi jenoside, ariko ariyo iha intwaro igahana amafaranga imitwe y'abajenosideri, cyane cyane FDLR na VDP Wazalendo. Hanyuma rero ikindi navuze ni niba hari ibyaha Iburasirazuba bwa Congo cyangwa se muri Congo muri rusange byakozwe hagamijwe inyungu z'ubukungu, ibyo byaha bifite amazina. Ayo mazina ni ruswa, ayo mazina ni imiyoborere mibi, ayo mazina ni ukunyereza umutungo wa leta. Muri make nibyo navuze mu ijambo nagejeje ku nteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Wavuze ko hari ibihugu bifasha Congo kubangamira ayo mahoro, ikomeza intambara, ndetse uvuga yuko hari n'ibyohereje abacanshuro, ariko ntiwabivuze. Hari ibihugu muzi mwadomaho mukavuga muti hari ibihugu byohereza abacanshuro muri Congo? Ntabwo navuga ko ari ibihugu ubwabyo, kuvuga guverinoma zohereza abacanshuro, ariko hari abacanshuro Iburasirazuba bwa Congo. Muribuka mu ntangiriro y'umwaka aho abacanshuro baturuka muri Romania basubijwe iwabo baturutse mu Rwanda, bari baroherejwe kugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda, bafatanye na guverinoma ya Congo muri gahunda yayo yo kurwanya AFC 23, ari nabyo bijyanye no gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, nk'uko Perezida Tshisekedi yabyivugiye ubwe. Nyuma y'abo bacanshuro rero boherejwe iwabo, basubijwe iwabo muri Romania, haje abandi. Perezida Tshisekedi yazanye abandi abacanshuro baturutse mu gihugu cya Colombia, ariko bakorera sosiyete y'abanyamerika yitwa Black Water y'umugabo witwa Eric Prince. Ibyo ngibyo rero binyuranyije n'amasezerano mpuzamahanga, cyane cyane amasezerano ya OUA
yo mu 1977 n'amasezerano mpuzamahanga y'umuryango w'abibumbye yo mu 1989 yombi yamagana ikoreshwa ry'abacanshuro. Mwamaganye abawazalendo n'abafatanya n'ingabo za leta ya Congo FARDC. Mubona umuryango w'abibumbye wakora iki kugira ngo abawazalendo badakora ibyo bakora? Abawazalendo byagaragaye ko ari umutwe wabicanye ndetse umutwe wa genocidaire ahubwo bafite ingengabitekerezo ya genocide, kuko muribuka yuko mu minsi ishize hari abayobozi ba Bazalendo bahaye ngo iminsi 10 abanyamurenge n'abandi banyekongo batutsi ngo kuba bavuye ku butaka bwa Kongo ngo basubiye iwabo mu Rwanda nkaho abari abanyarwanda, kandi amateka nayo bayazi. Muzi ukuntu abazalendo bafata aba-ofisiye bakuru b'ingabo za FARDC bakabakubita bakabatwika ndetse bamwe bakanabarya ngo nuko ngo bafite faciès basa nk'abatutsi basa nk'abanyarwanda. Muzi yuko no mu minsi ishize hari amavideo yagaragaye abazalendo bahaye intwara abana barimo bababaza niba biteguye kwica abanyarwanda, kandi iyo tuvuze abanyarwanda tuzi neza ko atari abafite ubwene gihugu bw'u Rwanda gusa, ahubwo hari n'abakongomani bavuga ikinyarwanda bafite umuco nyarwanda cyane cyane abatutsi. Rero wazalendo ifashwa na Kongo igahabwa intwaro na Kongo, byagaragaye ko ari umutwe ufite ingengabitekerezo ya genocide uhohotera abakongomani b'abatutsi kugeza naho wanga yuko umusirikare umujenerali wa FARDC ayoherezwa na guverinoma ye ku rugamba hariya Uvira. Rero no mutwe ugomba kurwanya ku kigero kimwe na FDLR. Hari aho wavuze mu ijambo ryawe yuko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habera ibikorwa bisa n'ibya genocide byibasira abavuga abanyekongo bavuga ikinyarwanda ndetse n'abanyamurenge. Ariko ku rundi ruhande mu ijambo rye Perezida Tshisekedi nawe yari yasabye umuryango w'abibumbye kwemera genocide ikorerwa abanyekongo. Ko mwese muvuga genocide ikorerwa muri ako gace k'igihugu cya Kongo, umuntu yavuga ko mwitana abamwana? Ntabwo ari kwitana ba mwana. Jewe nasobanuye ejo mu ijambo genocide cyari cyo. Genocide ntabwo ari igikinisho. Genocide ni icyaha cyateganyijwe n'amasezerano mpuzamahanga, kigaragazwa no kwibasira ubwoko ugamije kuburimbura. Ntabwo rero Perezida Tshisekedi ashobora kujya ari imbere y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye ngo avuge ijambo genocide mu kirere nkaho atumva igisobanuro cyaryo. Ninde hari iburasirazuba bwa Kongo ufatanya n'umutwe wakoze genocide utari Tshisekedi? FDLR n'umutwe wakoze genocide mu Rwanda. Ninde wahaye intwaro umutwe wa Wazalendo ufite imvugo z'urwango wibasira abakongomani b'abatutsi utari Tshisekedi? Ninde warebereye igihe mu kwezi k'Ukwakira 2023 aba Wazalendo abanyatura n'aba FDLR batwita inzu 300 y'abakongomani b'abatutsi hariya muri village ya Nturo muri territoire ya Masisi na province ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo byose ni ibikorwa biranga genocide. Kugira ngo rero Tshisekedi ajye hariya azi neza ibyo arimo akora, ngo ashinja abandi, ashinja abavictime bagira perpetrators, ari ukuvuga ko abagira bakoze genocide, ni ibintu bya cynisme itaguye guhabwa agaciro. Ntabwo ari ibintu byo kwitana ba mwana, kuko iyo Tshisekedi avuze ko ngo hakozwe genocide, ngo genocide congolais, iyo genocide congolais yakorewe bande? Genocide igirwa itsinda ry'abantu ikorerwa hagamijwe kubarimbura. Ninde iburasirazuba bwa Kongo ni irihe tsinda iburasirazuba bwa Kongo riri muri ryibasirwa n'iyo genocide hagamijwe kubarimbura ritari abakongomani b'abatutsi, kandi bikorwa nabo guverinoma ya Kongo yahaye intwaro? Wasabye umuryango w'abibumbye guhindura inshingano za MONUSCO, ingabo z'uwo muryango zikora mu burasirazuba bwa Kongo ushinja kuba zarakoranye na FDLR. Iyo mihindurire y'inshingano yakorwa ite? Yabigamije iki? Ibyo ni by'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye kubikora ndetse n'ubunyamabanga bw'umuryango w'abibumbye. Ariko tugomba kwibuka ko uyu mutwe nako izi ngabo za MONUSCO zashyizweho mu mwaka wa 1999, hashize imyaka 26.
imitwe yitwaje intwaro icyo gihe yari mikeya cyane ugereranyije n'iriho ngubu yikubye inshuro nyinshi, kandi kuva uwo mwaka kugeza ubu ngubu hari imyanzuro y'umuryango w'abibumbye y'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye nibura 20 yasabye MONUSCO kurandura umutwe wa FDLR. Ariko uko byagenze nuko FDLR yaje gushyirwa n'umugabo za Kongo kuko raporo z'umuryango w'abibumbye ubwazo zabivuze, ariko MONUSCO iranga ifatanya na coalition ya FARDC irimo uwo mutwe wa FDLR wafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye. Bikaba rero bitangaje kubona MONUSCO no kuvuga ingabo z'umuryango w'abibumbye zifatanya na coalition ya gisirikare irimo umutwe w'abajenosideri wafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye. Niyo mpamvu twavuze ko manda yabo igomba guhinduka, kuko uko bigaragara amafaranga leta ya Kongo amafaranga umuryango w'abibumbye watanze kuri MONUSCO ntabwo wagarujwe mu kugarura amahoro n'umutekano iburasirazuba bwa Kongo. Mbese u Rwanda rwaba rugifite impungenge y'uko FDLR ishobora kurutera? Ntabwo ari impungenge, ni biri no mu mvugo zabo. FDLR kuva kera gahunda yabo no mu izina ngo bavuga ngo bashaka ngo kubohora u Rwanda, ni nako bitwa, kandi bahawe intwaro, kandi na Perezida Tshisekedi ubwe yarabyivugiye, ntabwo yigize abihisha amahanga. Yavuze ko ashobora gutera ibisasu i Kigali yashakiye hose, ko ashobora kuvanaho ubutegetsi bw'u Rwanda icyashakiye cyose. Ni nayo mpamvu yashyize FDLR mu ngabo. Nta rundi rukundo afitiye FDLR, niyo gahunda afite. Ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho zizavaho ryari? Urumva se hari ingamba z'ubwirinzi zavaho, impamvu zakiriweho zitaravaho? Ni ukuvuga ko FDLR ishaka gukomeza guhungabanya umutekano w'u Rwanda igomba kurandurwa nk'uko byemeranyijwe i Washington n'iriya concept of operations twagizeho umukono. FDLR nirandurwa nibwo u Rwanda ruzabana ingamba z'ubwirinzi. Nibitakorwa rero izo ngamba zizagumaho uko byagenda kose, ariko turifuza yuko amasezerano ya Washington ashyirwa mu bikorwa kugira ngo uhe ingufu ubufatanye mu by'ubukungu nk'uko byaganiriweho i Washington. Tushyire ishoramari rihuriweho mu guha agaciro amabuye y'agaciro hari iburasirazuba bwa Kongo no mu Rwanda. Dufatanye mu kubungabunga za parike duhuriyeho nk'iriya parike y'Ibirunga. Dufatanye mu bikorwa byo guteza imbere ibikorwa by'ingufu by'amashanyarazi n'ibindi n'ibindi. Twe nibyo dushaka, ntabwo dushaka guhora mu ntambara z'urudaca twatejwe na guverinoma ya Kongo ndetse n'imitwe bafatanyije. Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, uri ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye i New York. Ndagushimiye cyane kubw'aka kanyu ha radio Agasaro Kaburaga. Ninjye bashimiye.